Madam Cookie Kamudi Moisu politician lady natro. They are part of Manipur assembly. So Misu Migo Hanja. Cookie land on no but they are still part of the assembly. Moi lip lojoki wine. Yes. Kay no hakan the India government killer constitution Makada. Manipur assembly is the equal representation and minority is represent Toduni, Naga is Toduni, Cookie is Toduni, Medipang is Toduni, Plutodunatro. And the right to representation was Article 170 doesn't be the constitution, P consider Moise Camquin, Yaw we are gay, Yaw to be at the gay Hatagadi. Adugi, so question me am live. And constitutional law, Yam Kanga me, Matotaiko, when lawyers money, Manipur constitutional law Kang Haitare. Moniam Kupna never Matota, the constitution give Magi. Kaya hatare lyric me am say yam na makan lyric me am lena lyric khoi changa do lyric sida kari kamai to na khoina kai thina ba yab ge na tra kari hapchan ba yab ge kari to na ba ge sig lyric changa kana krai ta ge ha magi leri ba laws tu matung ina khoina thabo to ri ngata ne governor decision to du ngata ne state am function to ma ne adu khudong sa ba lo ba haitare ne sai host kita Habi give the situation control to ngam de have control to ngam query assembly cam hogre. Yes. Before cam hogre. 2023 in Horizon. Adu Tagadi, who is 2025 to the Kedogin of issues like this. Floor test only have a no confidence motion put a Pulakan and hire. Natra. Adu Matang the no confidence Protagadi. MLA I want the Calais, CM billion Calais, Atopa Kangun Calais, have to in a two never. Adugi nap, say didn't have Canton with a governor, Kutangana lawyer poneo. Adugi number later, we never assembly the was a key democratic exercise of those. The governors equally at fault. I'm a higher. CM and the Torkans the Ahogi. Cannot talk the sorry, assembly talk there they have a run. Karimanum man and Nalan board and Tolita. Yes. I don't target assembly to you. And BJP na power say Mark Pay, a minister among the BJP, mean exposed to pay, Ahoy is mind to BJP, me among those like I am among a tour kind of vacancy. The majority to prove the woman there, no confidence motion the fellow targeted. Ahoy is high minister, Ahoy Mina. Ruling the Paliba, majority labor government into the BJP logo. Governor is who question me, I'm working over. Even if he is a caretaker when later goes to Kay assembly Panganton. As the young Hakman Penatron. I don't have targeted my tongue, but designed to the Manungi BJP power palm to the Moy Machine Lotuna of the Manipur Mian Avenue. I'm saying high kind of thing. To get on me. Yes. Tazaboina Oza Paojel Chaoba the Laxaga. Oza Paojel Chaoba, Kugi, Oza Hemchandran, Sutambiri Kohosik, Lady Basida Kugi animated Kugi suspension set Tamoragadi, Kugi assemblies dissolved the Hodragadi elections at Taudana, assemblies Kaloragadi, at least Karamakti Pagadori Veneva, Dumakpu, a president rule said likely, Masi Chamada 95 Poti. Koi Lakbayana Labagi Pivum Zilade. Adumapu Kogi was a Hemchandran, a Supan Biriba, Habidi, Akogi Hana the Gi, Siemna, Siemna Kogi resigned to Bangamakpa have said not only Koi public Haktangi, one Nalaktreba Hozikti. Magi, Minister of Council Marakta, Makoi Yetnaba, Makoi Pam Munaba, Hagadra, Makoi Masen Maktada, Mana Dabaduna, Maram Oirakanda. Heidi, even Hauzik, Tazadaba, Amanasu expect Chungtong Togdaba, Amanasudum or Paya, have a give up as a Hemchandran at Tambiriba. Even a queen Hakim among the Tarambasi, Govinas Kontozan, Bishwajit, Radesham, even a quiggy, a contender, the Yaramisi A Sarda Yauri, Satebrata Yauri, Adudagi, Quiggy, even titular king of Manipur, Lishimasana Zawa, contender, the Yaurambani. Adumapu, Aina Oza Paojel Chaoba the Lakchaning Wapamdi, Lairiba, Hosiki, Pamsida, President Rule C, Lakpayana di Laire and High. Ado Oza Paojel Chaoba, Pibam Wakaldadi. A quick crisis solution, but Namatret Sahiani Pazalakadore. Pibam Sida, Hayang Sibokta, a quick assembly session nama, Pamak Pahabasidi, Masi Yamna, Hazadrapa Posak, Amakak Orabanina, Oza Paojel Chaoba. Labor prevailing situations, the president rule Lapan and Paranina Kari can be commanded.
ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯆꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯩꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯎꯁ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯦꯟꯗꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ 6 monthsꯀꯨꯝꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯦꯗ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ngasi loi haibane yes 5 months da adu itagadi assembly pham ngamdaba haibase masise constitutional crisis am leire haibane maramdi akoina thagatliba miyamduna akoina bochoruba akoina bot thadaruba miyamduna akoigi lengak pase ngamdre haibane hence a constitutional crisis adu itagadi kari lakpe haibagi mafamdune miyamna hujik hainariba ngasi bo manungda kari gumba or any arrangement tawra kansida yanara kansida akoigi keno tok taragadi kari haitare chief minister amga anobu masille kaina haibase sigi position leitre miyamna khalluriba kana na mathang orakadage chief minister haibasima leitre hujibogi wonte manungda leiba akoigi kari haitare political gi anaiba haitare ko arubudi haijaroroge anaiba mya marksida aseng makradi propang amdre hujik bawgi oina adu assembly di dagi tawgadabagi time bomb di magi tik 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 lawn chatlibudo loire haitare adu di hujik akoigi representative singse makoi masen kok chungthan narakan sida akoi masen state sigi oina kinama lepasi akoi masen mangna consensus ama prokani haibase mai mathau pangthopang amdre habane pangthopang amda taragadi hujik kanana constitutional crisis am lagta gadi kanana paiba tare akoigi administrative head haitare ko governor akoigi chief minister juji kano oina leire caretaker chief minister na masigi term je ho yam phaja term ni but legally manung di yeng ta gadi kari kari mai power ke leiri ge habdu chumusu akoina hangba yaw pot amane aduna yam achouba dilemma am le ta gadi chief minister function tawre cabinet su yadre adu oitagadi assembly su kobung amdre haitagadi manipur gu jile political scenarios di kanamtana decide tawung amdre habre aduna governor gi magi leriba akoigi power haitare mangon piriba discretionary power function tawung ambagi state sina masana magi elected myam sina chalaiba ngamda tagadi through the center na chalaibagi kanodi koi kanada tawdagi haitagadi through the governor na tawdabne ana governor na tawtagadi kamai tawdagi haita mana oi PR thamse khose haita ga su koi president hana intimate tawum sage as per protocol haita ko aduga suspended animation haibasigi one doction karino haba kansida oi constitutional experts me am yogi ramuni ada akoina sum thenajaba kansida kariyamba house suspended animation on thamgi haita mathau to hondaba adubu karigamba masigije akoina mu revoke tore suspended animation je lothoe manungda bhap tana ba khalaire haibagi pot laita gadi hujigi house karigamba dissolve to hodre suspended animation on thamta gadi masigije hayeng even after PR impose torok ta gasu in the future haitare ko hana magi PR gi tha torok ki kenose yes terms si lore kan sida hanagi MLA singi powers dum hanim phomdum loi leine hai wafam di election tawro he karimba house dissolve tawre ngasi je yes haina tholen khala se after the entire election tawgani ba president rule ne yes yes adu di tha taruk hai wari ne PR thamen khan biro adu mutung lotho kan sida amu hana vote taw hai bisdi BJP gi kano do ya doribra leiba mandate tu da aduna PR lakpagi se mayamna hainaba warini ai motati hojika haiba akoi keno se government se in suspended animation haitare ai da main lakane na ai gi reading leje maramdi hojiki matam khara pi haitare
assembly se phakan tawndana thambai pot under the provisions ko article 174 gi makha da piriba constitution makha da piriba akoi gi constitution da piriba right haiba tare says the hojiki house dissolve tawdana suspended animation on thamta gadi magi hana gi leriba kano sing se adum lejagani hai tare bot tawro haiba nam sen hakan da an ai gi engonda hojik hangta gadi governor na magi power mon leriba power matungina invoking high Bosiga articles 174 1 can move subject to correction. Yes. The state of Manipur is assembly is a suspended animation at Thamgre, Haina, GM Tolokani Hana, I get mine Tazab delay. Okay. That's all now Hosic Hybidi Koi PR Gagi assembly se pra dissolved to Bagimahota animated suspension Lakani Hybigi Tazab ladies. Ozagi keno makak kahaini intuition that something somewhere keno madi thazaba makak lady baneba adubu hawjiksi kahaini even chief minister si Bishwajit na oini Govindas na oibe yai Khemcha na oibe yai Radhesham na oibe yai haidana yang kanna sigi su dum confusion state taleba Paojel Chaoba lady se sigi chairaka sida hawjik pura dissolve to bogi mahutta animated se kan suspension da laigani habgi thajaba makhak lairi se masi kari karai da kamai tawrakanda karam jaga da hook tawraga ojana madugi thajaba se kamai na leibi bano masu amtang ka haidi miyamna pakhali se kari haini pr lagadi khoisi warani haibagi chingnaba makhak miyam da lairi ba masi gi matang je oja chawa amtang thambiyo basically PR lagta gadi akoi sai thanna lepchaba ngamdre akoi thagachoriba akoi gi MLA sing hai tare ko akoi na khanjoriba MLA sing sugi moi power light habne direct president rule habne president chalani through the governor habne aduna maduta gadi akoi isagi state sida akoi lejeriba democratic system se fail ore habne MLA mantri me ama hojiki akoi nahan akoi Labak the Mactani, a quintolese, I want the port PBU, I want the Sumaintona, Sima PB, port and PB Tagadi, I Labak Sakana Bonazage, I see Tony, Adatoni, Manipur Kahalo, Adu Tonina, Jaime was at Mamdo, Christ haven't done. Number one. So the point is political, democratic structures, the failure, karma failure of all the MLAs. Number one. Not seen a trouble. My failure have never. They have failed their in their duty. In their responsibility. Failure have never. My political power get us a lawyer, Amagi Wagera, my machine, Sungin Narakan, the Sima Towers, and a Tang Tawam Pungam they have. But rather, BJP this way, we are high target, BJP na, who was giving money to people, the Sahi Ani Lava consider Hana, President will Tom get targeted Nahan Tamian. Adu targeted Nahan get Tamdragan, who's young Tomotus and Kaino. See question to Leko. Atagri BJP na Paleva, BJP na majority or state Amada. Magi Sapsawa, Magi majority Pangiva, Adugumba, Akoigi, state Amada, Kaidong the Piam Tamuno. Aigi, party naturalizava, Adugumba, Langak, Adugumba, state, Adudum Aino, Ai meeting Saliva Namdre, Adutagdi, Santana Salagi, Hatagdi. It's also a big shame for BJP. BJP ke achoba political powers Narendra Modi Amit Shah leriba sing and that moi leriba tongan be union cabinet leriba moi da leriba tongan ba power me ama sale gi infrastructure gi budget sem gi loinam tori sing se sigise BJP na ngamdre haita gadi in Manipur they have failed Manipur failed ta di BJP as in totality fail ore have manam di mana pan ga do mana ngaksa ga do ba lengak to ngak pa ngamdre have not only about the chief minister resigned to N. Biren Singh, Amadi my cabinet, Kaki was not. Adu cabinet ki Hosiki High Manipur Makan Tower had targeted a Hoju Yam Kahan Kang Badinati Adu Manipur Toriba, Akogi null and void kind of high terms Karino, Governor Harris. Null and void have one to Karino. Aduna Sigum posting the Kupni Yamusuma Tota have targeted according to the labor constitutional crisis has a target. Sigim Maraks the Manipur the D mean a Kangaroi, Uroi, as Moment to Potozana, Hojokun Tokum Tony, having put to the constitution regard to the Vida. Democracy is a respect to the Vida. According to Tony, according to the party by the Viade. And either Husika have
democratic process the assembly pham ngamre ado tagdi akoi suspended animation thamani manam di the next logical oiba pot di suspended animation ne PR direct thamba hai jidi kanoni ko adu magi hai pot di presidential kenom su sange adagi housing gi essen su sange ko mom da kana di board houses ki aduna madu gi pot di ngasi hekta huji hekta kana president the phone toro aduga president rule chalai ro hai di ai huji ki ori thajade but the next best I in kanjari pot di kari gi no haba kanjida chief minister gi pham adagi moi gi leader ma puthok bangam drabani na makha taba step ti assembly tawdabani assembly tawngam de ata the constitutional crisis am la ata ga kana na thok tawni hata governor tawni governor tawdi either through PR or to keep the state in suspended animation ana suspended animation na thamta ga di hoi ma ju matam khar leina adu gi matungina hojigi leriba house dissolve to kidabani na hayang kayumba BJP manung da wai sanare governor da moine approach tore council of minister na khoi smain tawna yana bawon pore akhoi smain tawn mi ma khale akhoi smain tawna sima tawiro akhoi chief minister ma hapiro hai ta gadi hojigi haiba governor na magi power mongon leiba power sing invoke tora kan sida lift tore akhoi gi suspended animation je hoji mu kan torbo akhoi gi hawrasi haiba gi potu da akhoi gi keno hai ta but magi MLA amadi magi leiba sing si intake will except for the chief ministers and the council of ministers hai da ta ko adu gi potu de khara kan lakani hai bodi kanana oidoro no kanan to dun hai bima leibani na chief minister chaki bai council of ministers chatoi natro adu ta gi huji ga hai pot sing sida ana wo minister amadi MLA chief minister di he will be sworn in by the governor adu atopa lebe MLA sing di intake will leni adu vote of one do letre adu kai ma house kai ngasi dissolve tore hoi PR chala ani hata ga di tha taru ki mutung na hoi vote ong to taw yes ata di MLA sing so mo MLA ore ana miyam nun khan ma ju ya ta ga di khoi na huji toribo discussion sida karam ba lambi lobuna BJP gi phagadage haibu di adu gi objective to lak adu gi wakhan gi paring amadi tawgoda constitutional business hajaba tare assembly tawdrabani na governor na mana thawam torokani governor tawdu thawak di only two options hajabane adu gi potu ko ki wai ne thamje suspended animation lakani haibu gi possibility jaina amai thaja bai tare okay adu yemu tare okay thank you very much Oja Paojel Chaoba khoi Oja Paojel Chaoba da laksage Oja Paojel Chaoba hojik lairiba khoi gi president rule si lakani haibagi wafam sida ngasagi animated keno khoi gi sigi suspension sigi matang simaga president rule sida tangkak ani thokna ni ko thamise habadi khoi gi animation suspended simaga ngasagi assembly dissolve to simaga ne ba oja ko ani sida ngasagi nakalamrom da mayamna hairiba animated suspension thambadagi di direct PR laibane hene advantage laigani haiba warol su amuk thambasu yauriba kaigino haibada center da paliba BJP gi best option si assembly suspended animation si tawraga PR thambana hena phai haiba warol su mayamna thamnaba yauriba Oja Paojel Chaoba Oja Paojel Chaoba kari thambini si matang sida tasina kana anima mo pamde ham sena hakan de ko kaina akoi ya bi kai ni ngai ni hatari akoi isagi democratic rights to akoi pangthok jaba ngamdre akoi isa lengak jaba ngamdre akoi representatives akoi na khalur bi felore akoi makoi thajaba thamur kan akoi na pirba akoi khubi da namgriba seldo onate namgra male haibagi ofum me amale aduna politics tadi anything can happen loin ma ngasi ne amma haini horen amma haini hayeng na pra onate na bamada lakpa suye adu hujik le film si akoi je taseng na hare kan sida akoi gi ana base karam na na hen phage habi film du wari ne ko aduna ana ba ji nungai ngai de mu yaudin ana makhal gi keno ni problem ne mani hujik le pot se du taseng na hare kan di akoi gi yamna democracy khoi gi wahandok democracy wahandok ngak pangam deba miam gi mandate ngak pangam deba lengak am haibase masisida phajeningai di amata leitre suspended animation lakera or direct hojiga haiba house dissolve torakan sida PR tham kan torakan sida impose torakan sida amu hanong election tawgera khoi gi di hamu dum tare hai tare ko manam di khoi yamna militarized oiraba
ख्वाइदगी इंडिया दा मिलिटराइज होरबा अदुगुम लम अमने आर्मी असम राइफल बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीएफ रैपिड एक्शन फोर्स मैं पुलप पुल कान मोर देन 70,000 हेन लेर पो आतने अदुना मसीसिदा अखोगी internal disturbance lay hana article 355 haina hare internal disturbance or external aggression ko sidis the article 355 labor later right na hana hainare matam kuire matung the article 355 impose tore haibisum khange hana di lay lay tena mare to ala koi manipur miyam sida tawiri ba koi gi figiri haitare ko yam noning ba haitare chief minister jo haidok te ko na ultimately upai lete ka sida security combined security details I'm going to be there kuldip na logre hire consider hire kuldip to ko na hang consider id state government ki ya thang lak pare na akoi labor manipur gi miyam je apang si bai type am le na ko pang type ta ko ji kai khang ro ko to ko na puang nga puang ma lo le moi na kai khang du no have gi question ma yam na insulting we report amadi yawe na ai tham jage ko ana khang da ba si su hoi khang da pot kra ju ko na par khang be nei na ra kan sida hen na kan tor pe apa pot pokol pe adu hujik lai pm city the state government amadi bjp legang na hoi manipur miyam se hoi fellow hele have fellow have aduna sila e post di kai na phage kai na phatage have di hoi yaroi maram di constitutional gi oiba hoi gi kano mani ko masigi take over ma haitare maram noi miyam pangam de na hoi toroge have yam samna ha kan sida adu noi miyam se pulap amuk hana vote lemning bra natraga hayeng noi mission yana kan chief minister no ma khalage ha kan se phayal ta ga de amuk hoi amuk sigi suspended administration lo for kan se dong noi am kana ro chief minister kana no ge tong bre no ma gi mi me amu le hoi pun ma sure kun tha sure ta ga de phare ai amuk chief minister ga ai assembly da ai mi suk le sumai ton to gi na manung sida hoi gi negotiation me am to gi na tro ri to ne se du na tra yes so am da atopa cabinet ki pai mi sing koi sen chong pai ba ministers me am gi lobby le rangani na tra ai bi daishan le ba kangu sing si hai tai som na chief minister gi so mo an ai sumai to nang na han strength le ta ba gi nungai tin ni jan to wan hu strength le rang hai ta ga an manung sida hai ngsi ta loi do ba kano makti oidring khalik maram di power hai je ta irai lai na ta thal pusu ya de na ana masigi posi lai na bjp su face saving kai tok to no yeng di yeng se adu ultimately hujiti upai di kem ne ro ha di suspended animation na mane electo jo foreign governor electo wai ka di irakani na under due provisions of the constitution natra constitution ka article hujika haiba 174(1)(a adu mutung na hoi smine taw na manipur gi assembly se hoi kano se government se has been kept in suspended animation adu without dissolving the house ko adu gi moi tongan ba legal gi kano ba constitution gi makha ba magi kano me ama yo kani adu gi chero thola kan ne khoi na mu nei na ba du se manam di kari phim da legi do wen lo na lo ngasai na aina hajagre na khoi gi tongan ba khoi gi lengak sason gi mong se di khoi na democracy ma lebe se masigi wahan dok le nam dam na hujikti khoi gi kano na governor na pandore governor pa ba se president ki magi representative na tro ma se yes ana magi representative na have the center na pale have ne adu hujika haiba khoi gi suspended animation na tham ta ga di hujika haiba assembly se dim hinge have ne yes yes adu ga revive to bi have ne adu plus to dissolve to house dissolve to na horen kemba kano na iren khalas ne adu eta ga di vote amu hauta na adu sin karam na phai karam phatage adu di lengak pai du ba akhoi gi governor na hujik mana to tai na and it's not up to the choice akhoi gi manipur miyam da akhoi gi punsi hingba gi mong se akhoi sai khut na pai ja dre have ni da mi na pai gre pitho gre have ni adu kamai to gi du gi mu tai na se tholo puti de khoi ngai du se anyway sigi marak thatna ai oja Paojel Chaoba da ina wahang am tang na thamjani sina and akhoi gi animated suspension bu oiro akhoi khang doi ni we have to wait and watch foreign governor na tholok pa cherol gi matung ina direct akhoi gi assembly se dissolve toraga PR thamdoira election by election la ka doira khotora si khangdri ba we have to wait and watch ne ba adumakpu ngasi thoi ba akhoi gi chief minister na resign tori ba sigi wathok sigi haurak pham si di akhoi lairi ba prevailing conflict si loisil lakta basina maram oira kanda achau issue je habadi magi source magi cause oja Paojel Chaoba cause ti sine ba loisin manga makta ba waro sil loisin ba ngamakta ba sina achau ba cause ma oiri ba aduma pu lakchani lo wafam di lairi ba ngasai gi animated suspension da laigera
natragana direct assembly se dissolve tawraga PR oyera ani se oiraga su lairiba hojiki present crisis si lotion bangamgani marak sida lotion bangamgani habagi thajabadi leibra kamai tawi se sida ne yam interesting question ne maram di cookie kamu di moi su politician lay natro they are part of Manipur assembly so mi ko haje cookie ga land tawna why ne but they are still part of the assembly moi lip lojo ki why ne yes kai no hakan di India government ki leriba constitution makhada Manipur ke assembly sida equal representation and minority ki represent tawdo ni naga ki tawdo ni cookie ki tawdo ni medi pang ki tawdo ni loi tawdo natro aduna sigi right to representation hojiki leriba article 170 da dum pi ba constitution pi kan sida moi je kyang kuin yaw bu ya ge yaw da ya da ge hai ta ge adugi so question me am lai ana constitutional law yam khangba mi mathau tai ko akoi lawyers mem le ngoni Manipur kha constitutional law khangba hai tare mo ne am kupna nai na mathau tai ta constitution gi magi kare hai tare lerak me am se yam na makhan gi lerak me am leina ana lerak khoi gi chang do lerak sida kari kamai to na khoi na kai thina ba ya ba ge na ta kari hapchan ba ya ba ge kari tawna ba ge sig lerak chang kan krai ta ge hai sidi magi leriba laws tu matungina akoina thabo tawri ngata ne governor decision to chadu ngata ne state am function to chadu mai ne adu khudong sa ba lo ba hai ta ne sai host ki da haibi gi da situation ji control to ngam de hai ne control to ngam ki kuire assembly kyam hogre na yes before kyam hogre na 2023 ni hori je adu ta ga di huji 2025 sida ke do gi no akoi sigi issue si lak to je floor test tawni haiba akoi no confidence motion putoke pulakane na haire natra adui matang da no confidence pokta gadi MLA ai matang ai ngon kya lerige akoi CM bilen kya lege atopa kangun kya lerige haibdu yena to ne adugi nap saidri na hanan kan tong loi na ga bone khutanga na loi ga bone adugi number lai tabai ne ba assembly da ozeki kan democratic exercise to da use to hon se governors equally at fault ama hai kai no CM na resign to kan da akoi gi kan to dia sorry assembly to dia de have labor na kari manam gi no mana nalen board and tholai ta yes adu ta ga assembly to thoi ne bu ana BJP na power se mang pe akoi gi chief minister je me mang da akoi gi BJP gi mi ne expose to lok pe antraga akoi gi smain to na BJP gi mi mang da huji lekai me am mamang ga thor kan khana ba kan ji da majority do proof to ngam de no confidence motion da fail ta ga akoi gi sai chief minister je akoi mi na akoi ruling na paliba akoi majority level government na indu re ta BJP di lojo ana governor gi so akoi hangnim question me am le ta ke da gi no even if he is akoi kai huji akoi caretaker oina leita go su kai mam gi no akoi gi assembly function don dis adu miam gi hakmat pana tro adu na haibta gi mai tongan ba design du da manung gi BJP gi power pam du da moi masen gi lothu na bu da Manipur miam wa le ha ne jam seng hai kan da to ye to mi ai na ke to ga no yes ngarang maksu khoi gi panelist amana du mak phongdok pirami khoi gi article 174 clause 1 gi matung ina governor na thoiba null and void si masi thokpam thokte masi governor da su lana lamjing ba yawrabra haibagi warol amakak oja Paojel Chaoba ngarang maksu thamame masi maksu thambam thokte haidana do yam nungai je oja Paojel Chaoba thank you very much